agus fáilte a bheis go speak Gaelic. Cimar a háise bh cháirstein. A bhfuil si bh ferach cén go bhfuil i Gaelic acah a fás na seaar. Getting better. Ha min dáchas go bhfuil. Agus ha a napperst a fás na seaar gam horst go cuspid a frógram. Yes. Cure, remedy or medicine. Yes. Agus mar is dúgá ha siamach go lacham a ha céilte dhís. Channu dhích mudd rí ualwach. Getrich heet seo itar hengachuch, maar time and tide wait for no man. Channu dhích mudd rí ualwach. Agus channu dhích mudd rí clár groig speak Gaelic na smoa. Na chaishin ymach je ha gyfidroin. Bhí ar scileann gramad a dul fios. Han na pilich in na gennu féim agus ga cúideach gus féin trom lá. Ha calmach go léin é héin a siadach bicin léis. Agus fersin súléile ar an roiir írilte an brain. Chrom a bhead díomh tín chuna séo. Chad a chudí cas an brain hospital ach dat a rúcah me híns mo bhréir. Anis as an gymach fórstanach cynnych ag di che a rúcach an sasain gan fach go Gaelic san teolbach ach a ha an dú filante, Susie ní gunnachi. Fáilte go speak Gaelic a húsi, nes e rúcach tú an sasain ach anis sé biking ein mar a hánacu a bhí máchal i a Gaelic. Ban mud a hánig mé héin san heolbach acum an nuas gan jelan sciahanach leichin súre an hoiseach. Charomiach rí blian na dia go gúis agus ban an nóir sin a chúlna mí Gaelic sonna chiad uad. Agus a caiinim ba mi smuineach go ré canan áhain a bhainte agus ba mi díadach son barach go dúnsachúch na déin. Agus tócalir sin, cur sonna bhaid cho cúdmach út go núnsach tú í. Gefílanta? Dus uit, ga je met bedag keetjach? Rutte kan goed tarinka gaan me jeen. Eis va jidach am haring. Eis vakum se rigadike junsachu. Eis gejarf se sin en over ag woorsin gan jelen skiahanach as jay baas maher. Ag woors me heens me vaher en noos sons gebrugo gadike junsachu. Je wordt uwafas a koachgach gevallen ma. Séige dearab a héine agus chaimí an artscoil an post trí an thoiseach agus becin Gaelic dhéonach agus nóir sin chaimí ag an thulmhór son barach go dhéanú trobhéan na Gaelic. Agus ha íscin de churú rís na scileann canan ag chun na híre go ró gopeth an súl na Gaelic. An íse géin bicin mena sin? Go dearab a héin, well, fan a bhamí mu choig blian na dia agus, bhamí son operain an na television agus va an rialtas econom vad cur barach ericate isteach go crúlug trobhéan na Gaelic agus leis sin va codamacum an darut a dhéanú television agus Gaelic agus chaibisteach son oped ag television grampian econom agus program neach gynna van telefis agus ban an nóir sin a háisich mé an an crúlug Gaelic le vi coped ed telefis agus chósta fiad varum ha caiinem. Agus Jane na scialachcin as eintinniche ar ró gopur. Ha mi smúneach go ré an scialach is eintinniche an de goprich mé. Ban nu a bha mi coped Jorpa agus ha caiinem chaisin an Turk gydig is jagaif crí halafein as a skide far an rosin. Fa 3 míasan jommer sin is jagaif crí halafein mór ein as a skide. Agus chanig sin rí tielbach. Ec nach rá datsan bí. Charách fiús jalan achge, wat a fydach an na tente. Agus ha caineach an wat cho caineal, agus cho chárstel. Agus a ganyans nach rosían achge, wat hast a jeru cúfpan an tígain. Agus ha caiine me vi clich le nían óg, agus charói ach, 8 mías an diag. Agus bhaia is a taring amach as a scútal as a scris as Jane a crí halafein agus fa dúlach go roi maraf ach vari agus va sé buai fór a bheit a scialbhacha bheit sé nearamsa. Mis muineach go geir sin an buai is mó in a scialbhacha ar an go prich mé. Agus éiscin do glóisiú a dheise hasain an dáhíle a ga ach híliú ag galpa. Dí cho firis a bheith do chuis Gaelic a léig tróúne sin?
Wel, tang dy chalaf, son y siarad sy'n Gaelic y BBC, von fa mi has dy genw pisen, nwyr fa mi nam yn iach neach, hi is an assassin, fa mi genw pisen neach dy radio yn gael has, agos yn warsin yr chaim isteach yn y finistralach, fa agos has, mi genw pisen, ys mwyn yn y mathynia, agos genw mityrwch dy radio yn gael, agos cydyrwch yn ele cydioch. Agos am i smwynioch o gyrraedd sy'n y hygarym, mae Gaelic ych hwnnw dod. Wel, dathblydd dy hwsi, yw sy'n corym tyliog ddyn i'r sy'n nas at sy'n yrst ys y frogram. Ach, rhan sy'n, Jimmy ein tyliog Gaelig i yw'n sachwch. Stoch y gyfel cainiacaf gyda yw'n sy'n roia my ydol yn ffios. Improving or getting better. Ydol yn ffios. Agus deteriorating or getting worse. Ydol yn miset. Ydol yn miset. Gaelic has degrees of comparison that are very loosely similar to those in English, but they do differ. Let's take another example. Mae fys da rwtygin gial, white, gial. If the colour of something is somewhat white, fytie igol nes gile, whiter. Nes gile, nio, hae ydol yn gilet. Going in whiteness, or growing whiter and whiter. Ydol yn gilet. Gilet means a degree of whiteness. Jimmy ein, big, small, big. Bie ydol nes lugge, smaller, nes lugge. Ach, sawn ydol yn lugget, going in smallness or getting ever smaller, ydol yn lugget, evise. Lugget means a degree of smallness. Lorig I sif yn tyliog eisiamplan yn y sio i'r lorig ac un. Nes e, ham e'r sy'n sŵl eicher a horst i'r yn roi'r tro, ffrw. Tro, leis gyfele hoffeiml gyhari an yn corw me leas. Bu tro y sefachych yna achgol. Mae'r eisiamplar trochrag, through pain. Trochrag. Le yn, nio i'r y lleoddish, yf sy'n tron. Tronchrag, through the pain. Tronchrag. Ach, mae fes sy'n y byddi'n idd crwhyn ywbara, plurals, hasyn y cleachgyg tronne. Mae'r eisiamplar tron y twy, through the holes. Tron y twy. Agus mi eddwch, ffyrti sy'n tro a chael rwy rwch gyda'n persianta. Personal pronouns. A lehich me, u, agus sy'n, agus syf. Le fi cleachgyg mae'r eisiamplar me, hasyn y ffain troam. Fa yn crag adol troam. The pain was going through me. Fa yn crag adol troam. Agus mae'r hwrst mi, yf syf yn twyliog eisiamplaryn i'r yn larig ac un. Nisha, sŵli mi gyfel sy'n addi bic yn ffos. Awn yn cwdiach Luke agus Marshallie. Hasiach gan var y fi ag dy fahar, Luke. Han y pilich yn y genw ffeim agus ga cwdiach ych gys fain tron la. Iad ffeim os yn grisiac, agus smag fel y wŵr yn ysfawa. Ach, a ffysac am ych tît yn ffews. Hwrs y dochter, reunion, grawn y misat y heiti. Se ti'n yswyrwch o hon yn Alzheimer's gyn hygu, agus chan o'n y fain gan y heisland i'ch hyn. Wydden yn chanio ffwr ac yn gyfylad chain. Ha cho crwy ar na challichin is ar na carichin. Ha iad sy'n y ffigyn na bwy fo la gola agus y dodro chrach. Hannes crwy ma gydje. Chanid fforc ma fer, gyfeilig o tîn. Ach, a ffys agus ferach gyn ag maheris. Fa mi hyn sa hyn y brin ys yn grys ag na betraie. Fa dy fawr na cadl. A dahar y ffarwch gyn i cho cyntoch gyfel eisiau ffalan agus gyfel eisiau y dodro agar. Fem y dy brin rys. Chanel am aga eintyn y fi y ffarwch gyn mwyswn. Chrym o fer ddiaf tîn chwn y seo. Chad a chwyd I cas yn brin hospital ach dat a rwcwyd me hint mo vrer. Van maher, smochgug, se gal, se giche rut yn midis,
Rwyt yn nachtarín me bhar díomh. Cha bhí mis smócaigh a gáildeach láidir nuag í rút an mílis na smú, cha bhí mi cur cáilte an heoirse sin an bhrein. Go forstanach chur maithir trúm teoch. A missilir fi an Jarach. Sin yn over a bhachgur san glúsar cyn y Spáin. Kom liesgal, Luke, ach, by de bhahar a brínar Brian gematriek ní sin de bhrar. Sé, na sáicin a mise. Chráis a teobach ach a díisteachin. Agus, bhfuil fysicus yn idir gyfod de bhahar chochain, fyr ag a tóca ína fíca ia. Fysic dé tachars, tach, wel, chra sin díomh bhú. Sé, stóri ata hen. Tiki mi sin, fa ma bhrahad a sóice, wel, bheith sin traumar in joch, agus a cha cúsin a misid. Fa buad ag mór awn agus huga a chasan leis. Daig. Hallo? Fa tar cwchéiltir fi les as a chorwch. Nach rá. An da hwg sif tra. A bríon na tjörlichen húrst Marshally gan rá iadsan a dul trochraag. Going through pain or torment. A dul trochraag. Chlechgi cúteach tron lá. During or through the day. Tron lá. Agus an cóla sif am fios agus am misat. Brín Marshally mu a brahar agus húrstí chaicúsin a misat. Things got worse. Chaicúsin a misat. Ach na betraias a chorwch hwg lwc immerich I the vahad. I gra nach chechi am fios. That she won't improve. Nach chechi am fios. Agus chóilda sin chéidir na haparstin I Sherlam hín, hwge a chasan leash. He got out of there. Literally, he took his legs with him. Hwge a chasan leash. Nach éis sin bu páirstin chórig I bhíist. Agus cainigh gan feisih tar scríbhíon dá chananach an láricacin. Ha seach gon bhar a bhí ag de bhahar, Luke. Ha na pilich in na Jenny féim agus ga cúteach gus fein tron lá. Niet famous yn Grisiac, agus smaga fel y wŵr yn ysfawa. Ach, a ffisac am teitio yn ffews. Hwrs y dochter, reunion, grawn y misat y heiti. Se tíine suarach a han an Alzheimer's gan heagu, agus chan an bhain gan na Héislandí chéin. Wadan an chan fórachas in gyfalad chain. Ha chocrúai na tjálíchin is na carichin. Ha iad na ficin na buai vo lá go lá agus a dultroch raach. Nach líg sinne nana le nise agus nach eisine meach sé ha calbamach go léin iad a bhí ríis. Dhéins is an bit gása gan roi héin fémach bican léis. A little birdie told me he was in need of some healing. A chanelís a bhil sin fear. Oh, Shinshif. I'm a jurch a carich mostochkain. There's life in the old sock yet. Ach, gee, ille in you is too at choorst, agus taul na de stochkain. Aye, I mean, haast a genu Joe aim, genu skillen i ons ich me an a klasse koik. Mis nicht gunnachi, charot a heur, bulloch geneem. Agus, nimi me laven, mis te haas ich me in turisse. Shorut mun kan ik me hennever. Snarling atte in droch halier. The long threads of the lazy tailor. Snarling atte in droch halier. A mi critch, greshin misha. By mi dyn yn rydbeg rac, nw'r fies ac am ritosiachig y fwyam. Ach, nw'r ha hyd greim y golawn, by mi y sochrachig. A sy'n y siar. Cha fi mort ac rys yn isio. Sy'n achter je lees han een upper snaich jose. Ach harutaun y vil lees snaich. Acupuncture, lees snaich. Rut nach de hier mi heen rief. Kunnen ju. Gaan je lisam en bij me me greim gierig, flat on my back.
my graim tíidach. Ja. My viol voor. Face down. My viol voor. Ach gebi, je hachres. Ga wie gaal het al nam vrein. Inside me, nam vrein. En dan mijn dag is kieu. Ha mi tuil fer vi lees snaaj zijn koor fichet bliene, agus céime dhéanú an lees sínach. Agus le híintseach as a chummerich, kautoch rom hín, ha is, gyn bi mi hín is alles mach voeren, ré is doil. Hallo Alistair. Hallo, Chalum. Good as a how. Chaniel Gurira, kimmer has je heen. Hey, Gleva, thank God. Alistair, kimmer goed sheisje jalis, lees snaaj as ik het allemach. Well, van de visasan en Ellen Varshaloch. A teacher akin ava garchekish moon a hatchikin as a voik a halak as a halachet. Agus kutchach fires and the vichekish gain kemera chuda rish slams gainja. Agus jeha chosonitje mu lees snaaj geefje. Well, Gaza she gevelu jelikrugi dinje fale. Kan gevel kaungorst orsas, kaungorst aramsa. Well, she dinje driftikje hunin. Doch as an arsinjoch could be the hun principal and haun, ach geminitjoch be a rutbik jeffritje. Nis je ha me goal en heen kan chaun no gorst in chechak me gutjig. Well, ha me doch as a trotus a stach geskies in de goostjeder. Gleva. So an toshach an kuru de garch in the mach ordag shias agus put jirach an ard. Agus mar a hau heen jolach a triplet chaun an a hill. Da has in a kies again get gale and pisa an ard a shaw supras spinatus. Lock. So finish in oprige gershin. So Sean snahat. Hij al een steen maar shit. Gehad in garage. Agus die gekommel visavelt. Hanelle dalang gedoin. En ga 3. Kaskeliar? Kaskeliar? Okay, so be me closet. Maar shaw or some grash. Okay, en kuru de garch en de macheries maar een reinule or dat. Biu kaskadot, agus ha mi gavi gegloset, agus nisje put suas. Agus viege mi ri de gummel raas. Okay, kaskadot, de hochged. Het eerst. Wow, magaridu. Kunnen zou varkin. Ha mi varkin de slaatje in mira, na vami na betraia. Okay, magaridu, we mi na hat de machen isje. Ja. Geluisjen. Koldoe, gedere. Ami smudjen gewil soepeltje gewellig kan stochen. Oh ai. Ami varkin murige genisje, relien lucht Alistair. Agus, femi mirakel mi, garaf tangel, gewil een oppersnaatje nure die kutsch kenille, en naatje wie en nure rumse. Koch ritchige. Am is smeunig gewil tals en chelenische. Joy. Ha vis am Jim present hier gars ma hola bre. Stoch in je nude. Stoche, gabum, stoche. Agus na shit ava eentjenjoch. Ha vis akin inish gere yes snahich. Acupuncture. Yes snahich. Agus hóla sin da appers émel for chalum. Mo graim jeedach. Flat on my back. Mo graim jeedach. Agus nur a hiwn da when he turned, mo veel voor. Face down. Mo veel voor. Snach heen af ma jolle va horsgein jorde. Agus beuti sef calbum alentin na mian en socialte, agus eistach rish Speak Gaelic Extra BBC Sounds. Ha chama anisha falcher dash a chud Susie ni gundahi. Agus a husi lish gere yes cusped a frogumse ha usa an an driach ha gemor cocheelche rishin. And then she gain bicken men nopperakip. She chaplain a hunnen. Yes, ha mi kopper an een hospital. Kolnerie Michael ed ochkner chaplainen elle. Eis bischine kopper an een hospitalen beke eiges more an shirach fife. Shin rutte bischine die nu bischine kopper kolnerie Islandtich eiges een tjulbichen
agus loch goproch, gus cúram agus taich spiritual a having de gúne. Nis bí cute gúne smúneach chuch gyfer sinna cíalbach chuch gymbi sinna brein mi ein cúsin cocheltirí cretiú fat na húne, ach Hanir sin cutramach de chute gúne. Smar sin bí sinna brein muna rutan a ha cutramach gan na dúne a ha bíalú orn. Agus cibir a hánig chun na hóplach sin? Nuair bha mí hias an na Dorset far an rámi na ma vinisteir an na Néclis, fa coramacham a gofasteach go ospital is a bhela mar Chaplain gusúr hollach. Agus chorst an óper fiar varum, agus ban na nóir sin a hánig isteacharm, gorómi féin na seorse coraman a bhí cúper cólarí dúne an na néicin, nach rámi féin fat na húne mar vinisteir an na Néclis, agus an na nóir sin a chogúnmi go bigé ma barach gen óper a hasin an an ospital a dhéanú. Agus cibir a ha etar jaldaiste ma van a bhí na de vinisteir? Wel, sa hiadaatje ha mi koper gan an NHS, van han NHS enjochug gufil curum spiritual a jart go kutramach de gúne a ha tjeen, sa ha curum medicach, mar esimpler. Agus ha torst korm go a vi bruinri dúne as de chéirsneach, nur va mi na me vinisteir an an Néclis, va mi genú sédivisin, agus dol go cynniúin is eile mar a héliúch tú, a charró ir de chorman acam a bhí as a chéirsneach na bhacáideacham, agus ha seo a seorse chorma ha sin go, na ma bheach sa cuiú. Upar go ma cydramach gyn Jacob sa bí. Is it jalbachig, seo chéiste vis me cúr ar a thula duine a ha túlórn ar speak Gaelic, a bhil fachgónio apars Gaelic ann a ha gomór a cóirse go dút. Agus carson? Fachgónionach a hacam sa, sé snacken darich. Nis sé chachainig mé carsonna jún sich mé an fachgal a ha sin. Ach, son öfra chorken, horsterum, agus sé sin ungenú nachgil Gaelic a hekken dunjaken. Chan je lis an Kershawn a hooker sin ach ma ha mi géir fachgil Gaelic ra sé snacken darich a vis a gra. Agus a míide chu gé dé hánan snacken darich, ikels nach tuike hula duine sin. Sé woodpecker a han, agus geforstenach mar bha sin fuideach an Peterborough far an rá sin a fallaf bha taibí an agus bha sin na clointiel snackendarich, bha sin na clointiel snackendarich, smar sin brug am fachgil sin a chleachcug le chéint. Ach, Chan angama trich go bhís féimil gain ach ha eice cúiú. Well, apar joachgal a sin agus taplit a húsi ar san ín se géin me nopper íangantach agad agus me de lia jún sa gé. Nise, nach tar sinne súl eile maha ar párstin chorug a chunnig sin na betraie itar Luke agus Marshallí. Chrom a bhad díomh tín chuna séo. Chad a chudí cas an Brein Hospital ach dat a lucuh me híns mo bhráir. Van maher, smochguch, sa gáil, sa giche rút an mídis, rút an nachtar ein me bhar díomh. Cha bhí mis smógach a gáildeach láidir nua giche rút an mílis na smú. Cha bhí mi cúr cáilte an heorsir sin an bhrain. Geforstanach chrom maher trúm deoch. Va misselir fi an Jarach. Sin un over a bhachgur som glósir cyn na Spáin. Nach tar sin súl eile inis ifan roiad ílche an Brein. The compound preposition inside or within. An Brein. In de hog sin an programme 3. Chóla sinne ag calm na betraie, agus bheit cúideach ag luc in shit. A Brein me bhaithid, huair sé nach de chudí cas an Brein Hospital. Inside a hospital. An Brein Hospital. Ha imig dói éiad an Brein a chleachguch. Agus bhai ag Marshallí si brín or a hain le nam bhrain. Inside me. Chafi mi a cur cáil gin chorsa sin nam bhrain. Jimmy isiampledd no ga ille le buagad yn persianta. Son inside us a ra, nar brain. Nar brain. Agus inside them, nam brain.
nan bruin. Chwalda sin grún aperstin émal sa chorich cudjach. Ach, hog innen madde na de horst marshally, chanjal for achgesen. They have no idea. See up the na heslandjich, the patients, chanjal for achgesen. Agus, 50 na cori na choyet, with some B, they for hichtelen channel YouTube Speak Gaelic. Jay channer sa Gaelic son milk. Fachgolf a has trich gekleachge agus a head uaimneachig go heter jabichtje an een jiffer goolgeintjen na Gaelic. An een barai, kwinjer, benje. Le fuaimneachig benje. Ma hashiv an ilan loish, nyo a misk liosich, she bonje a chwinje shiv. Le fuaim o. Bonje. Agus ma hwyrach ryshiv a vis an ilan skianach, nyo an yn yisht, agus gilior a ski dan ila, chwinjer yn fachgolf banje. Idd uaimnichig le a. Banje. Agus channelan sin ach bewasad gin viers de schoolgeintjen a joer sa Gaelic. Nach gaf sin skrib tra chud gin na júnsig sin. Hiel sin gin na jiffer chemanan tja hummus. Degrees of comparison. A dolum fewis, getting better. Agus, getting worse, a dolum miset. A dolum fewis, agus a dolum miset. Hug sin súl an roier tro, through. Trochrag, through pain. Trochrag. Ach, ma vis sin a bdien idd crwhen júlere, plurals, ha sin a cleachgig tronne. Mae'r eisiau pledd tronne tŵl. Tronne tŵl. Wel ych arstyn, gymi arstynach, ha sin jedig a frogram a rhywun. Ach, ha min dalchus, gyfel sy'n ferach gyn, gyfel sy'n gianaf arstysh. Cainigif, ma ha yn tŵlig stwhyn yw'n sy'n chi y yi araf, yf sy'n am palchys yw sy'n yn larig ac un. Gys yn canyu sy'n y ddies ma ha, slan live.